Nibi? Kakandi. We. Wakuvutuye we? Ndakubiswe icyayi cyo kitwa amakofi. We narakubwiye Peti. Ndabihevye. Oya. We narakubwiye ko. Nukuri je ndabihevye nukuri. Je ndarayi ndabihevye. Ndabihevye. Nuwe umuhungu sha. Umuhungu ni umuhungu afise gado. We wakamira gado. Ntavya gado. Ndabivuyemo. Itongo urigumane uri gumane gitongo giwawe. Wewe reka ndakubwira ikibanga Peti. Urazi gasa. Ikintu ni kimwe umuti. We nakubwiye genda kwa mupfumu ucuravuga ngo jewe ndi gangi nzobishobora ngira rero na umva kibutura ubwera umwanya nta vy'umuti nta byo kugenda ngo haranga ibikiri biki itongo rigumane nigi wawe kubera ikiriro na wewe wenyene kubera bakufutuye no musi urazi we turi bagenzi kandi turakundana cyane rero we nushobora urazi Igeje kubera naguye kijya gipande ni kubera nawe uraba ubuzima bwawe ingene buzoba urondera ubuzima none ucuvuga ngo urashaka kubiheba byari byo nukuri kibutura ariko sha ndabona amaprofesi nzo yihanganira kabisa tugire gute turihebereyo we reka ibyo nibibaho urasi bijya shamba yiwanje nizo tatumye uje mutoka mbari yatse ngaha mu Burundi we kandi ubu ndashaka kumurondera tuvugane turabe kubera turaba tume muri abanyene hamwe mwicare muganire ibintu bive mu nzira nawe ufite amakofi kira misoso ugiye mu ishamba oya urazi rero je ndashaka genda kora bakaja gakongomani tuvugane ariko karakunda kuvuga igiswahili karanshisha mu biyaje mumvikane bive mu nzira ego kweli nta kindi ariko we nuvuga ivyo vyawe ngo urashaka guhebajya nta kibazo reka ndatimbire nimba bizogera bazamugira cyo muvugana je nzokwemera namaze kubona icyavuye sawa reka nanje kwaza mbandanye n'indoto ego we Gerard ngaho ni po ni fresh zige rero ego Ingo ka we ukodeza we zose we narasiyubesha ongera Mswahili we kuri kwa shizi miti mshambi wanje miti ndio nini miti ndio nini kwani ulitia miti musamba yangu ona juma soma acha ulitia madawa yoza mabe mine tufi nayo we nuvyonge nakwambia utangurira kunduga ngaha Peti nuvyonge nzogusa we no mfasha nipatie shamba yangu nirudishie hayo mimi siwezi kukupatia yako wewe ulitembea na maguru ukakia na maguru ukafika mpaka huko Burundi ngo shamba yako we nakwambia sasa hautapata tena makofi mangumi sasa lazima urudishe kumbe wewe ndio ulimwicha mama mtoto wa maiti wewe tena ndiko unabera mtoto wa maiti ego urumva rero we kintu jana ndashaka kukubwira umushundi jewe ngege mu isamba bamubita amakofi uzombona je mutima ongea mu Kiswahili cha vile mambo ya nakatara uraba umutwe urudishe shamba yangu kandi wewe nishakwambia uko mu petit frère sawa kila kitu chote kiende kwa munani buke sawa wakinisha sikia urumva yoza mabe nipate shamba yangu ego mabe usiremo ni ibijya by'ibindi cyose urumva rero je namaze kubwira toka niboneka niba nkubita amakofi nawe nzogwa we utakula mangumi sai we jewe boy na bado we ndakupiga wewe nuzonganga wewe mtu maiti wenyene mtu maiti wavutiki kwa Muringara raba wabutu ariko kamubitsa amakofi yashitse wewe nuzonganga
Papa Leonari! Leonari! Bafu Leonari! Bafu Leonari! Ni sawa? Habari yako? Sawa sawa. Sasa bofu, natoka saa gisi uliniambia yake nongea na Kibutura. Besa anifanyia sasa anikosea adabu. Sasa bena mfanyia sio na marapa, wapo unaona marapa. Naweza kukua, lakini nakwambia uliniambia tuongee naye. Sasa hii anikosea adabu njia. Kulikuwa pita. Karibu anipige. Sio karibu anipige. Sio naambia wewe unamsemea msemee mkubwa. Hapana, ile sio vile. Nimekuelewa. Hivi umenielewa Yale yote ambayo nimekuwa nikiyakuzungumzia usiku na mchana nikikutia chini na kuonesha kama ndugu yako. Leo umeona. Sikia. Hayo mambo nimeyakataza. Nimekutia chini nikakwambia mambo ya dawa kupeleka shambani sijui nini yule ndami yako, ule ndugu yako, sijui yule nani yako, lakini hukutaka kunielewa. Sasa sikiliza. Mimi nimesikia kilele zenu. Lakini makosa yako wewe ni zile dawa ambazo umeenda kuzika kwenye lile shamba. Ndio makosa yako. Sasa njoo nipige munjia. Basi nimekuelewa. Pale mara kwa dawa pale, hakuwa dawa. Sikia nikwambie. Najua kama hapakuwa dawa. Kilichopo hapa ni kitu kimoja. Unajua kama zile shauku zake zote hadi akafikia kupiga makofi wewe ni kwa sababu ya zile tukio ambazo yuko anaziona wakati anaenda kule kwenye ile shamba. Ni kwa sababu ya mateso na shida ambazo yuko anazipata wakati anafika kule kwenye ile shamba. Sasa wewe ambaye nifanye mimi. Cha kufanya hapa ni kitu kimoja. Mimi na wewe kesho asubuhi tunaenda kwenye ile shamba. Vyote ambavyo ulivyovizika tunaenda tunavifufua. Kwa maana kumpatia ndugu yako salama na amani. Na hicho kitu kikifanyika hakuna jambo lolote lingine ambalo litakuwa ngumu kati yako wewe pamoja na ndugu yako. Sawa, mimi nakuelewa. Kwa mimi nakusikia sana. Kesho tunaenda tunafanya ile yote tunaniambia. Unasikia? Lakini kama atanipatia usalama wangu, anipatie amani, anipatie pea yangu, PDK. Unasikia? Na kama ingine siku vraiment naweza kufuata vile, nitafanya kitu kibaya, kiamba sana. Sawa. Au tuna makofi. Ndio mangumi sasa. Nasikia. Kesho asubuhi nikute hapa. Tukaongozane huko. Sawa mzee. Haya mchana. Mimi baba mshaurie juu akaendelea vita kwa mbaya. Ndio vile. Deux, trois, esprit, méchant. Good, esprit, méchant, esprit, méchant. 3, 4, 5, méchant. Tu mets. À quoi? Changer position. Position. Couchi. Couche. À l'avant. Hey. À l'avant. Yes. Esprit. Ik. Ni. Ik. Ni. Hut. Hut. Chun. Ik. Ah. Ni. Esprit. Chun. Aja. Hoja. Ha. Huh. Hai. Hai. Naba nyene yo. Mesha. Rero na rose umuti. Yeah, bati.
urazi bajya ba bodyguard ba Diamond nababonye masoko yandi wabasanze hariya cyanke bari ngaha weye bari ngaha baje webeti urazi bagira gute bariko baragira ngo barahabura amazi baragira ngo urabona uko barakaza gerari ngo mbaje wewe wadira ndobo nimusiga ujintete yose ibintu bariko barakora ni miujiza bajya nyuma ukute bari gado bakangi urumva rero wewe ikintu rero ndakubwiye tubarondere bajya bati nta kibazo je ndita aba bodyguard ba Diamond we jewe kandi umuntu arambone kwa satipi none mwavuganye wewe natinya ubwoba reka tugire shapurama ibintu biva mu nzira rero kandi ni babi wewe mwe nanjumwe ndafata mwembamba ni bari mwembamba we namukondi ngaje mwembamba sawa we umuryango bamaze kuvugana namaze urumva rwa ariko nawe wabere reka nanivyo kwanza tugende kwanza wajera kakazina patro kibutura kandi manager kibutura Nana Marceline, mimi nilicheza mpira na wasanii wengi, wakina Michael Jackson, wakina Chris Brown. Alikuwa nani mwimbaji mzuri, alikuwa akifika mbele hivi wewe reka arakina makobeka akasema uyu nyene nikaseja cyukure kububeshi ariko wozoreka kubesha ryari abo bose uri kuravuga usanga atanu murabona ububeshi gusa nzoreka kubesha ryari wewe nakiji wawe uri kuravuga ibyo ndiko ndavuga n'ububeshi urazi ingene Jackie Chan ariko arondonda ariko ararondera wewe jenyene wari kuzi wewe tani kuna nambia nipo hela nyingi au numara maruku ramenda jewe mimi nikakwambia utabadilisha wewe turavuka nubu wazibona abaje bazanye inda yawe sinoshobora kubona niyunyikiye ubunyene bali bananipenda wabwo umuyerera aho kurondera akazi ukore ni kubw'umuyerera ngo urumungu mwiza ivyo nana kamaro birimo rondera akazi ukore ivyo nana kimwe birimo genda ukora akazi n'uzoronka n'amahera ivyo vyo kurondera ngo uri mwiza na mukobwa azogukunda atakazi ufise wewe wana Jagisi mimi napana watu kazi napatia watu wengi sana tapatia wanani kazi wewe peka una kazi tu kubebesha wanamke mimba tu ndo najua hii tu bakikuletea mimba mimi peke mimi ndo ndakutafuta nikuoneshe kwenyewe wewe sasa mimi ndo ndakia nayo hapa hakuna cha kukimbia hivi na hivi mimi naenda kwanza kutafuta zangu mademu ndio rondera kazi bademo batakusaidia acha wewe niache nini yego urabona re nibaje cha kiungu nani Rasmi. urabona byambi urabona kingene gisamani kisukunu ni kigangi nibyo urabona rero amatore mu kirundi yego kweri mama we urabacha kiboko amaboko urabona sinavuze kubabona urabazi we nari maze kubabona werekana kintu na kimwe wabonye bariko baragira nga amasiporo wengo ndakwerekera nicyo gituma we nakuzane ngawe ingo bari ngaha man urabona rero ingo rero ingo ingene ariko aragira oya ngo esprit mesha ki esprit we anyuma rero ibyo ntabyarimo patro ntibyarimo ariko nanje nababaye urumva rero sebiye gusa peti nico gituma ndiko ndakubwira aba batipe bitegereza kubarondera badufasha ave banye kuba arabagangi kandi babishoboye bazadukura no wavuze ngo urabazi bana je nemaze kubabona misite nyo kunyere birenganira nyene me gusa sayenza bagira matize ngo bagira he bara tuzobakura kandi bafise abatipe bafise amakode peti nakibazo tuzobarondera kweli tuzobarondera 100% kati kibutura patro manate reka tubandanirize sasa gira kwanza amaboko gutya ngene bagize peti subira ngaho inyuma rero ngo umbodigard nuko bazondinda nibyo ushaka bazondinda uko nyene we nta kibazo sasa bazondinda